Malonga da mau e pongpongin. Ya malo ho mo lele. Te tu ko te ko lava ke mo mamata mai. Ki he whaha ata mai ata koini. O ku o atu. Ko no Huufi o e ki yako koini ko Fonua Alaha Manongi. Kinta kaden. Ki yako koini o ku anta kina tope whakamalmalu I he whatikau sea. Whatikau tanela waka ka mo e kainga Hebzibah o kalani. Aia o ku whawa ki iako koini ka mo hen he pongpongin ke o atu ai whamatala koini. Pemei Otahuhu o kalani o sila. Patang pe ku ongo le rei atu, pe ata le rei atu ka tingu motolo. Ke mo mea mai ki ai. Ko tu oene api ako, o ku ai ko ki kindergarten, o ku ai ko ne tu ue ki whakilalo, ko e malau wa inga. Okay, we're giving everyone 1 minute. Everyone 1 minute. Wherever you are, please make sure that you're ready. Be seated. Be standing if you're standing, supposed to be standing. Be seated if you're meant to be seated. You have 1 minute to do that. Whawhawha pito e ki api ako koni, o kai ki re volo. Ai tu ko whare ako, ka aku whakaleia. Ai ako ne tu e whare mi olo. So, we are ready. Everybody, we are ready. Malo a pito. Kamata porque ni por lo calama.
he koe nā ku whahane nei, whawha pito. Ai, ia pia kone, me tu ui loto o Otahuhu. Ai a kwasi mai koe. Whawha viu, whawha mea kotoa te. I te tu kone a pia ko, Fonua Alaha Manongi, kindergarten. Kai ngai whanau ene nā wako heni. Nā o te unga lano pluto, kina. Kawhai lei aeta, oku ai malawainga, lei ai ne taha kunau o hopo ati ai. Kia koe lei a hoko ene, hoku maui ai, hulu atu me te a toki hoko rea ke whare i olonga. Apo whapita. Fonua Alaha Manongi, Stena Koto, Ane Matau, Tawakatai Nui, Patawai Manui, Teneira. Tene wa kia tūna kani te tāpa ino i te tāpai i te tāpai. Tāpai i te tāpai. Te hōsa e tōri te tāpai. Mātoro ki te whenua, te tāpai i te tāpai. Arohai no tēni te tāpai tāpai. Ko i nani tāpai au. Mohane e tia, i tō tāpai kingi tū hei tia, mōtu tōri te tāpai. Nō mai nāra te awara o tōku ana mātai.
Hiwara ki tēnei tuku, hiwara ki tēnei tuku, kia tu, kia ho, kia matara, ki hei, o Māori ora. Mi e tarangi e tū nei, tui e ta papa e takoto nei, tui e te heranga tangata, karaho ta pō, karaho te au, te kōrana ta wānanga. Kua takataka te pua, peo peo, marama hanuka, marama hurangi, kā takatoa ta hau o tū, ki hei, o Māori ora. Tū tai me waihana ki te motivini i tarangi. Ānei hanga tarangi me te whenua, whakaara paiki ngā tangata katoa. Wai e te timata tanga, wera te whakao te ngā, o ngā me koto, te reira, e tātua tēnā koe. Tuarua ki tō tātou pauheranga waka, te pauheranga tangata, te pau o te kingitanga, kingi tū heitea, pōtukai, te pero, te tūtutu. No mai naro te wara o tapu ana mātou na tūpuna, a kāwira ki pāngi tū, mai māra ki rata. A mate huhua te o ta pō te ao, a mate kire i tia, mai rā, haere hoki au. Hoki atu rā, ki tua pai rau, te kāinga iti, o tātou te samata. Ta reira ngā mate o ta tau o ta mārumo, ta watu e nei rā, hoki atu rā, hoki. Tātou tōngora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou koutou. Tēnā koutou ngā mana, tēnā koutou ngā reo. Tēnā koutou, ka karangaranga maha, ui a maunga, ui a aura, ui a waka. Tēnei atu nei ki koutou, i atu rauranga tira mā, mai te moana nui a kiwa. Talo palawa, alo nei. Pakalo kia ki kia rana, kola wanaka, kia rei, kia ra tātou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou, e tēnei o tātou wāhi, o Otahuhu. O Otahuhu, o Taramainuku. E mi tēnei ke koutou, tēnei o tātou, kare, e ngā mokapuna, ngā tamariki, Fonua Alaha Manongi, e mi tēnei kia koutou. Anei mātou, tā ai kā mana whenua, o te rohe nei, tainui waka, e karanga mai kia koutou, tēnā koutou, nau mai haramai. Nau mai haramai, i tōpare. Nau mā haramai i tō wāhi, ka te ahi kā mana whenua o te rohe nei. E tai mai, te whakanui e tēnei rā. E reira, iaku raranga tira mā. Te kāwi araki. Mai te whare o te kingi o tonga. Koutou ko tā mai. Tēnā koe iaku raranga tira mā. Tēnā koutou, e ngā nemo te whare mata. Koutou ko tā mai. Jenny, me o hoa, ko tā mai, ki te whakanui tēnei rā. Anei, kāwi araki, mai kini tūhentia, o te kouta whera te tuekati, ngāre ko tā mai. Anei, tātou, ka honanga, ka tainui waka, kia koutou, ka te raranga tira mā, ka tonga, tēnā koutou katoa. Ka reira, ka ronga toru o tēnei wā, mā wai koutou e mihi, ka te whare e tau nei, ka
whakatūne ko te horo nei, te māmuko me te whanga hoki roa, e ere nei, e ngā maunga kore rō tutu mai. Ko reira, tēnā koutou, tēnā tātaka. Kore peke o whatapu ki he awhio ai o tua tai ha mai ho tau lotonga. Whatapu ki he ignopere ne awhio. Lot vehal. Pepo ke ku whatapu ki he kau mātua pea mihi o tau kāinga Mauri. Kia te koe Martin Cooper, pea mo e Taianui. Tei tari loto whiawhia mhonga ia, ai whawhawhonga me potu ngawe a ko Joe Luxton. Pefo ke ai whiawhia mo tei tari loto mawhana, ai CEO o e kintakateni, o e wahi o kalani, kia te koe Pauline Winter. E whakapapalahi me taitai lot whiawhia, ai sea o e poate kia te koe Plus. Tukumua ke u whawhawhonga atu, ai taitai loto whiawhia, loto mawhana, a ongo whawhawhonga, pe mei he wharearea nusila. Kia te koe Jenny Saresa, e pehe foki ki anahila susui ki kanonga taa. Pehe foki ai taita loto whiawhia, loto unga ia. I ta tolu kotoa pehe ku tau iheni. E tatai ki whaithikau sea, e poa te whianga o Hebzibah whaithikau Reverend Daniela Tongavaka. O ne whatataha i mai ai ki tau tolu e ahoni. Ke tau maalari ano katoa ngai o Fonua Alaha Manongi. O ku tatau mo ia e whiawhia. O ku whatataha i mai ki tau tolu e Fonua Alaha Manongi. Ko hui ko e visione, pe mo e visione ngā ue o ku tau iheni ai. Ke tātā naki mai at si o tau kāinga Mauri, Haamoa, Tonga, Niue, Rarotonga, ai u community o ku tau hau mei ai ke kamata honolalanga he katonu e wheu no pe o ku ola lelei ai lalanga kia whalau whawho whamu aonga. Pe ko iheni, tau iheni e au ni tali loto fia vela mawhana o toa peko tau tolu o tau i e malu o Fonua Alaha Manongi i e aoni whatawange, whamalo lahi atu
Kia te koe Martin Cooper, pepehe foki ki he tainoi, mo si lava mai, ke tau piki nima whakataha. Ke hākia ki e o tua pe tau tau lotu ki ai, whatawangi, e tau mau a kātoanga whiwhia, a kātoanga mou tāpuaki, me he o tua. Kore ke tau hiwa i he himi koe ni ko kore peke siasi, e tau hiwa mai, e tau hiwa ua ki, tolu hiwa taha vespe ua me ai. Tolu hiwa taha. O kua e hake whono wa o koto e o ne na e ka e ke ma o to ana e ma se va That concludes our formal welcome ceremony, and I'd like to welcome everyone here. In terms of our kawa, primary kawa, we usually have a shake the hand and have a ring, but today we won't be doing that today. There's been no COVID and still active in our community, so we'll do the alternative one and the fifth one. And if I can ask the first two rows, come forward, and just our row, just our front row over here. Just come around, and then straight after that, going to hand it over to Dr. Losa, the MC, to take us through our process.
Nei rā ngā mihi nui ki te iwi o Tainui. O ko kore ke whakamalu atu e ngai tara whakatapu ko toa pē ko Osiono a Whaki. A tupoa mo oku e whainga maari e koe ni ke whakahoko atu a hoku hoa ngā ue. Ko ki maua te mā MC i he pongi o ata koe ni ko hoku hingoa ko losa mo ata ane. Pea ko hoku hoa ngā ue ko Pendi ho. Ko tau ki porokalama i he taimini ko tau hiki me he protocol ai kau Māori, he protocol ai kau Tonga. Ko ia hika ki mtoi whaaloaloa. O ko kore ki he iwi, ke nei kamata mai e tau porokalama whakatonga i he hoa koe ni malo apito. O kata ko me FTLAL. Paduloa ngai ha ko to be to ye ka da ki tau pakakato a honolotu I ai Fonua Alaha
Manongi. Ko kawenga gune taki e tau lotu whakaawa a Fonua Alaha o haia I he same te au taunga fulo. Pea o tala noa e same koeni I he mahu inga o e otua pea mo ene ofa. Pea I kai ngata I ka gune hanga lawei o e tau whai whatongia, ka ko ke whai whatongia, pia ke ngau e whai to tonu, pia ke ngau e maa mo ngau e maa meoni. Ko e whanua ko koe alaha ko e fua ia, o e ngau e tau whai. Ko e manongi, ko pau ke whakapipiki mai, ai o tua oku a ana ai ofa koe o tau mo iai. Ko kore peke he ki MC. Ke ki hao lili watu e ku tala noa. No pe os pa te utot whai e lotu. Ka wenga tau lotu. Ko tau lotu o kore ke o tua ke tāpua ki I kau ngāwe. Pe koho noua, tau lotu kore ke o tua ke whakamalu lau maria he whare. Ko e whakawa ia a Fonua Alaha Manongi. Ka hiono whakakakato sio ke same te au tolongo fulu he ku whao katoa a ngahi mea au tau whai he ahoni I he tok tapu. Ka mea ia tau he fia ai. He kuma ui ai o tua. Ko e ofa ai o tua, ko e lau maari e ia o tua. O gai ko hafo I mea a ofa ia mea tangata, piko hapot ngā aue. Ko e lau maari e o tua. Pe au whama mafa I he pot wholofola koeni. Au e mahu inga e tau whaito tonu, pea ke mau me loto whakamore, he koe loto whakamore o whao ai lelei ko toa pe. Pa te ke ikuna, te tonu lewa, tau whahino ina tau whana. Kore ke MC ke ne ki, lawe pen pa osi pa te uwhai a te loto. The Reverend has asked me to try and translate the messages that he's tried to convey, and I'm going to actually try my absolute best. I think it's also important to recognize that translation doesn't necessarily mean that we get the depth and the core values of what he's trying to explain. But let me go to the Fonua Alaha Manongi and my understanding of what he's just talked about, that Fonua is land in terms of our Tongan language, but it's also people in terms of placenta. Fonua is people. So it's you, it's us as people here today. Alaha, it's when you work and you earn. It's important for us to think that when we work, we earn that. The Alaha and the Manongi is the extraordinary achievement that we are looking for. So we are here today because of our children, of our whenua. They are our whenua, our people, and we are trying to grow them to be great and amazing people for us here in Aotearoa. So that's my very, very brief translation for you this afternoon. Malo Pito. Tauloto Katapui. Otoa Papetai. Okumau I he talalo o Fonua Alaha Manongi. Ko e kano kato o e Fonua Alaha Manongi. Ko e ofa na ge whai.
I he whunga kolosi. Hawa e poto. Hawa e masiwa. Hawa e tuku hausia. Ia mau whapeta. Ahoni mau whakamalo atu. Ko hi koe. Kau matua. Koe whanoa, koe kere kere. Ko mau whikalei mai. Ke mau tōkanga, ke ma. Ke ako, i mātou ke mau ma. Ai mau. Whamaloa ke potu awe ako. E lau mari, koe mau lotu, ak nau tolu o ku ngā ue i Fonua Alaha. Whakase pita aki nau tolu e ngā ue malohi, pe mo ngā ue twaita don. Koe ia mea uku ke tō kanga mai ki ai. Tō kanga mai, ke mau poto he mo ui. Ke koe mo ui, koe mea ia a au. Koe ia, te maulava ai, o whakamama e Fonua. Koe mea ia e lava ai, te mau whakamelino e Fonua. Koe whawhetai ana e ho maulava. Tāpua ke nau tolo kau whai ako, o nau ngau e Fonua ala. Lau mari, mau hapai atu e whale, ma whao mai ho tō kupu, I longa ha whi, I longa hangahi whainga ta. I longa hangahi whakakaukau, whakaitangata. Pea mau lotu I ho hua wha. Ke hanga o whakatika ia me he gere koen. Ua ofa mai e tainui kau mātua. Pea ka ngatai, pea mo e pot ngā ue ako. Pea ka ngatai we had mo community. Tongan community. Ke mau tuu whakata. Ke whakaola, pea whakafua, ai tau tangata, o mau whanonga mo ia. Koe ui ke alaha e mau moui e kahau, pe ke manongi, ai whona. Kapua mai, si kau whawhi ko toa, mau lono. Mau loto atu ui, no perme hala, mau whaweda I mau kau kata. Nau dolu ko toa peu nau I, ua lono. I he kere koe. Ko ho mahuinga o mau heni ko ho o wha. Tau mai agui aha ofa aha tangata. Koe hi, ke mau mui, pe mau wangi mui ai. Ka koe ofa koe ia, na ke awai ke kolosio hua ho takaa. Koe hi ka mau whakapapau, pe mau whamon koe. Pe e alaha, pe manongi. Ai mau moui he whanonga aunga. Mau fōwai. Toi ngā whatongia e ahoni. Mau pai atu. Kaumai. Ai kore ngai malo I tunga I o alo. Sisu kai. Kaka mau whamau I. Malo at tata I whaikitau I lava o e lotu tapuaki. Or Fonua Alaha Manongi. May I please invite the Parliamentary Under-Secretary of Education, Joe Laxton, to cut the ribbon for us. I also would like to invite Whana Wako, Whana to come up, please. And if you weren't told you have a job, so now you have a job. Come up. Kore te whai ako. Isi taki mai ki whanau. Oh yeah, beautiful. Up there. Ai ke mo ngari Fonua Alaha Manongi. Oh iya, bawa tak offer. Leite van de Maranga te veranderen. Heri rijden tegen de tappen te mannen.
te kikai runga ka whanatu au ki te pū ki te wānanga i ngā tauira. Ka tū he tungi kura patutu te menu, te runga ki a tātou, tenei ka nei kanei ka rāna, tenei ka hanga ka tupua. A whi ke puri ke apa ngia, keu, tarangi e tū nei, te papai takoto nei, tuturu a whiti whakamaura ki a tīna. Tīna! Huie! Malo Lele, kia ora koutou. It is my pleasure as the Parliamentary Under-Secretary of Education to officially open Fonua Alaha Manongi Kindergarten. Thank you, Joe. And now we're going to ask the Honourable Jimmy Valencia to come in forward and have a few words. Tulou. Whatapu ke ei ki mawhimawhia kune a whio I ho tau loto ngā. Whatapu ke hau o tō ngā, tamatu I tuko wono, kui nina naspau u tuku aho, kau maa ai whale alo o e tu I. Whatapu ke a kingi tuhaitia, mana whenua kau maa ai rangatira hono kotoa o mo mea heni I he whiawhi whakapo whakoeni. Pefo ke whakatapu makehe, ke whaafi whakalangi o e aho koe ni, Lord ve e hala, ka koe whakafofonga whokieni o e tamatu I Otahuhu. O atu ai whakatapu, ki he ngome mipa whalealea mo mea I he ni Joe Luxton, ka maa Erica Stanford. Koe whok mo e whakatapu, ki he pule o e Auckland Kindergarten Association, Paul in Winter, ka maa ai sea o e poate, Bruce McLaughlin, mo e me mipa hano kotoa o e poate o e association koe ni. O ko atu mo e whakatapu ki he pulelahi o e AUT, o kune heni kanei ki tō mui mai. Pēwhu e whakatapu makehe ki he tau whānau wako, mo e kau whai ako, mo ki mautor hono kotoa o mo mea heni, ke whakakoloa aki ai whakaawa o e Fonua Alaha Manongi Kindergarten. Koe aho whakahistoria eni, ke te tau tolu kai ngā tonga. Ko tau whakona whakatuu o e Auckland Kindergarten Association, ko tau ene te au hongofulu mā nima. Te au hongofulu mā nima. Ko tok whakaawa eni, ha sentā pe heni, ke toko nia a ki tau tolu a e tau whānau tonga. Pe au ku mahu inga, mo pasipasi mai. Whakawhetai, tau waka whakamālolo te honga. I will speak in English now, so that, especially our Chief Executive, I'm so grateful, Paul in Winter, Bruce McLaughlin, and your Executive Board. Thank you, Malo Aupito, triple, and many, many thank you from the Tongan community. It is a historical day today. As many of you know, especially the Mayor of Otahuhu, John Pulu, this area, Otahuhu, is known lovingly as Little Tonga. During MMT game times and any Tongan game time, it is also known as Little Nukalofa, the main shopping centre. Nukalofa number 2. Hallelujah, amen. Peace out. But the reason why it is historical for all of us to be here today is because in the 115 years of the Auckland Kindergarten Association, this is the first time ever that a Pacific, and it is Tongan, language nest is opened up nowhere else than in Little Tonga or Otahuhu. So I thank you, Auckland Kindergarten Association. Can I also say, as the local Member of Parliament, I look forward to many more of these Tongan language nests being opened right around Tāmaki, Makaurau, no pressure.
The reason I say that, Pauline Winter, is there are 82,000 Tongans in Aotearoa, New Zealand. 2/3 of them live right here in Tāmaki, Makaurau. We have the highest birth rate. We believe that in the near future, not too distant future, there will probably be more Tongans here in Auckland than there are the Tongans in Tonga of 110,000. Amen. But the reason why a language nest like this is so important is because we know that we are beginning to lose our language. Tongans were born and raised in Aotearoa, New Zealand. So I thank you, and I look forward to many more of these being opened. Malo au pito tua ofa atu ke te moto hon. Pololahimi, te tauhiwa, whawhetai ai. Whangeau, ono ngō fulahimi, wha ono noa. Tau kau ke whakamalo ia. Ai tamai, alo, mo lau marie. Kau e kakai o langina. Kau mo mamani furipe. E rere kau mai te awa nui, mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa, ko au. Nei rā te mihi ki a koutou kua tai mai. Nei rā te mihi hoki ki a koe e Reverend Lute. Tēnā koe e nā mana, tēnā koutou e nā mana, e nā reo, e nā rauranga tirama. Koe nei te wā mutinga o tātou taha. This is the finishing part of the Tongan side. It is now time for our official photos. So if everybody can stand and gather in the front here, and I will ask our photographer to come down. Kia ora.
please ask, now that we're all one, so we're together, if you could move this way, Kamale Mole. I'm going to bring Lope Hala. And then everyone, if you could come this way, our children, our students. Cô lẽ cái cầu phải à cô bé cô ấy cái cầu ngáo hiện đi cầu bao một phải mà đi bảo một mẹ mà mua tàu đi mai thì phô tụ ấy. And our children, are they around? Kamole mole. Cô đã kia cầu phi cả bao phải ngắm mali cái tai mà tao phải cái photo tụ cầu phải ta. To our students, our kids, kamole mole. Taki mai se tao fa now. The kids gone. And everyone at the pe kata ki mo tol ko nai moi ke mo tu mai ai pe ta fa ki ko na fa mo mo. Damon. Damon. And for those of you who can run around that way, you can start running around now and come to the back if you can. Richard, are you going to be in the photo? If you're not in the photo, can I give you my camera? Yes. Thank you. I love that. Thank you. Come up, come up, come up.
Someone has seated at the bottom, put it like one big photo, like the wedding. I think we may need to turn around that way. Yep. I'll go up now. Sorry. Apologies. Change of. This is when the cultural side of things get a little bit disruptive. We do not want to move our guest of honours. So may I please ask everyone else to move. So if you're downstairs, please move up there. So please be seated. If you want to all be in the photos, and all of you, please, yeah, you can join the photos, please. Okay, one last time. There you go. You ready? Yeah. Huufi, mo kau mai pe as mai me mo me he fa mo tu mai ki mo he. The more people we get at the pe mo ngahi na Huufi ke mo as mai pe he ta. Mo. Everyone stand up. The boy. Okay, instructions. Come and join the photo. And is our camera person? She's ready? It's going to rain very, very soon. So we might as well grab this opportunity while the sun's out. Go yeah, Mom. Okay, are we ready? So I'm going to say 1, 2, 3, and you say malo elele. So taha uatolu. Talamonu ki Fonua Alaha Manongi. Taha uatolu. Oh, come on, you can do it better than that. Taha uatolu. Talamonu. Thank you so much. Okay, so our next instruction is crossing the road for our kai. Can I please ask everybody else who's standing there, Famole, please move to the side to my left. And we are going to usher those people that you were asked to usher our guests, please. And we're going to cross over for our kai, which is one of the most important part of the day, in our entertainment. Thank you, Malo Albito. Huufi koia o Fonua Alaha Manongi ki pete. Ake koia so ponga kore reo. Kata ki atu. Kata famore more tu mau pe feitu ke ai like right now tu mau feitu ke ai kata fase kai ka Huufi ke hia fas fa Fonua famore more atu. Where fas fa Fonua? No te sorry fas fa Fonua. There it is.
Pamaloa. Koe na mo mamata mai kei, tō he pito te kai maalunga he prea ngā nusilari, ngā o mea heni i he whāwa koe o e Fonua Alaha Manongi kina kia te i o Fonua e tuku hango mō lawe i te hene kau CEO o tau whakamatarea. Koki kia mo e pule lahi takato ia o e Huufi. Salenda. Tēnā te mea kuri o e tēnā tau whanupene. Te o kuri o e tēnā Tea mo e te kai ke te tēnā. Au e tāku mau te kāwa. Tau toki koki maha konga hano wā. Koku mau me takoni mo toki e tia. Yeah, just from now on. Living out in John.